May pabengi po kaya kayo, kapatid. Ganiting banal kapag masusyan niya betala po kaya katamong panalangin ding makatuking kayaduanan. Paraking kapasalmatan dari Sardas and Luz Medina and family, Salalila family, Pres Salazar and family, paraking aldoning kebaitan dari Homer Bartolome, Olivia Dison, Maria Francis Lian Alapitan, paraking anibersaryo kasal Harold and Josephine Bartolome, paraking special intenciones daring makatuki Julipel Villanueva, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Leticia Pineda, Eleanor Ventura, Agustin and Maria Faustina Sapanta and family, Jonel Pamintuan, Michael at Nida Orquico, Michael Nicole, Teresa Tapia, Ann Paulette Malang, Michael Angelo Mariano, William Russell Malang and family, Melmayo Somido, Kian Ann Patricia Kiwa, Pilotea Lim. Paraking malagwang kapaldanan kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Cynthia Layag, Carmelita Espinosa, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Dayrit, Antoinette Milder Avier, Maria Faustina Sapanta, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Doktora Rignet Bondok, Jude Ray Garcia, Rose Tiglao, Josie Angeles, Edelin Alfonso, Josie Palapox, In and Takaw Inohe, Hiroshi Shinohara, Cecilia Reynes, MJ Mercado, Luzco, Jim and Teresita Punsalan, at ding sablang kapatid masakit at ding sablang atin COVID kasalukuyan. Paraking pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, karing pamilyarang Ani Rason, Ninia at Antonio Josepina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Ulyan, pamilya ng Bert at Angie Bautista. Paraking alananggang kapainawan daring kaladwa daring kapatatamong mea unabye, Manuel, Teresita, Mark, Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Mark Ronald, Felicidad, Victoria, Walter, Hernan, Sin Kevin, Heriberto, Benedicta, Gonzalo, Flaviano, Roberto, Juliana, Leonor, Robert, Rodrigo, Julie, and Federico, Rico and Remedios, Jomar, Ricardo, Alberto, Doroteo, Oli, Martina, Elizabeth, Magdalena, Rosario, Josepa, Maria Angelica, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaga nakakaring karela, at ding sablang mete uli ning pandemya. Makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, frontliners laban king COVID-19. Si Claude po para kayong pangidining oratio imperata. O mapamakalulo at mapagmalasakit ay kami, aminan milaring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit na pamangailangan mi. At ban mi kaya ka, yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatian na karing dakala tao. At ban mi ngeni kaya ka, yung balikdan mo kaming mit mong lugod at chat-chat mi kaya kami, yung makaulo mong gamat, yung takot ng sakit at kamatayan, halilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palasukan mo, mas ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi nga tabayanan mo ring taong mitutukan manintong panulo, para kaniting makayawang sakit at manpat king pangakalat na. Bendisyonan mo ring sablang magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa. Panalangin mo ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan,
Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding salira, king pamaglingap karing masakit, mula papabren miyawa kaniting sakit. Panalangin mo, Lord, retang miyawa na, kumayap na lasang malalagwa. Ingatan mo, Lord, retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyaunag Pagkalam mo kaya kami, grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mga ilangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi paraking metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasangkulan kaniting krisis, layon taryana kami, king pamagbayong lub at kabanalan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalaw na po ni kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ng duning Diyos, mo sa wiling aklis mi kaya ka ing kagulan mi. Ngunit bagkus mo kaming ikhabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. King lagyunig pa, king anak, ampong king Espiritu Santo. Amen.
kasalanan at saklang dumis sa daming yakap at kayang asin, yamin kayaw sa yamin di ilan. Lagyan naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimo rin. Sa siyang talangin, din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos, amayo payang tutu, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at niyayalaw ang pakulangan. Huli na nito, ipanagapo ko, ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo po, King Diyos, paginuta mo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye, alananga. Amen. Paming mayupaya, pakramdaman mo sana, din kaya kaming panalangin. Pakit me kaya kami, ing dalaning kapayapan, king yato. Itiyadwan mi kapamilataning ginuming, Yesu Kristo ng anak mo, na mabibiyat magari kang bemwat ding banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Mirinan niyang kayupayan i Jesus bilang saserdote, amimigit e palak ketang miyabya karelo, karing pipumpunan do. Antimonong makananuyang lalong mayap itang kasunduan, at tinatag na pilataning Diyos at ding tao. Uling manalumpakan niya iting kasunduan, karing lalong mga ulagang bage, mi pangako. Nung itang ninunang kasunduan, alayang kakulangan, sana maging kailangan ing kadwa. Dapat may iyang kakulangan ng Diyos, king kayang balen, inya nga ng sinabi. Datang laringaldo, nga naning Ginoo, ang nunukay tatag ing meto nga bayong kasunduan, karing may malaning Israel at king tribo ng Huda. Ene maging kalupan na nitang kasunduan at tinatag ko karing karelang pipumpunan,
kanitang tinayid kulang liwal ibat Ehipto. Ela may natiling tapat king kasunduan at tinatag ko kambera, inyape pabrengkula, nga na ning Gino. Itingeni, yaing kasunduan ay tatagko karing memalian ng Israel, king paintungula panahon, nga na ning Gino. Ibili ko la rin kanakong kautusan king kaisipan da, at idukit ko la karing pusura. Ako ing maging Diyos da, at ila naman maging balen ko la. E na kailangan pa king ing ninuman karela, iturune ing kalupa ng memalen, o sabyana king ninuman karing kapatad na, kilalanan me ing Gino. Pablasa ang ilangan, akilalara ko, manibat king peka malati, angga king peka maraguldili. Patawaran ko la karing karelang kasalanan, at kalingwan ko na ing karelang dewakan. King pamagsalita ng Diyos tungkol king metong abayong kasunduan, mga bagaldugan king bibilang naneng alang ulaga, itang minuna. Ing isano mang bagay milalako ulaga, at maluluma, nalambat, lumipas siya. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalat ka pakibat, misagana ing alang kupas, alugod at katapatan. Ulitan tayo po. Misagana, ingalang kupas, alugod at katapatan. Ipakit mo kaya kami, O Gino, ing lugod mong ekukupas. Saupan mo kaya sana at iligtas. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya. At kanita, king kaya katamong labwad, manatili ing kayang lingap. Misagana ing alang kupas, alugod at katapatan. Misagana, ingalang kupas, alugod at katapatan, mikawul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan, sumibol, manibat king labwad, at ing katuliran, matyo, ibat king banwang matas. Misagana ing alang kupas, alugod at katapatan. Wa, ipagkalog na ning Gino, ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakal ing kekatamong populan. Manimunaya keya ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan. Misagana ing alang kupas, alugod at katapatan. Talakad tapo para parangalan ng maipabalita. Itamongan po, Ausan dakong kakaluguran, nga naning Gino. Uling sablang dimdam ko, pangigpako, pepabalo ko, kaya kayo. Manatiliya kaya kayo At kaya ka antimorin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Gino.
Migbanday Jesus karing talimundo at inaus no din kayang pinili, linapit la kaya. Memili yang 12 ay inaus ng apostol ban maging kayabe abe na at ban tuguran manaral at dinan upayang palwal karing demonyo. Ding 12 pinili ilapin reti Isimo na pemalagwa ng Pedro, Santiago at Iwan ay anak ng Zebedeo, ding pemalagwa ng Boanerges, nga nawari Bugasuk, Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago ay anak ng Alfeo, Tadeo, Simon ing aktivista, at Judas Iscariote ing migtaksil kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. May biliyang 12 keng ebanghelyo ngeni. Agyo na naman nagyang iyang dili o may biliyang 12. Apong ginuneman mayupayaya mag milagro ya multiply ne ing ditak aulo ne ing masakit apalwal ne ing marok ay espiritong sasanib at may miliyang 12 kasawop kaya beyabe den pa mong pinili na alalang binatbat ano man makapangyarihan may nalang tao magkamali. Yung kanong punto ning pamamili ning Ginoo, liway tang agyo na, na kailangan ning kasahop nun yung punto na kanon ning pamamili na ning Ginoo, pining, naburing gawa ning gana-gana. Para kaya katamungan. Kasi kano, tinya namang matsura, at tinya namang kanong matsurang bunga, tinya namang kanong matsurang consequence po tang gawa ng aningega na gana para kaya katamo. Mengari mo kareng pengari ang po pang anak po tang gawa mo nga ningega na gana para karing kaya kang anak at niya namang matsurang consequence. Nung kanong gawa ng aningega na gana ning Ginoo para kaya katamo mulita namong mamasa kabang-kaba kaya mulita na kanong kikilikan kabang-kaba. Mulita na kanong ingatan kabang-kaba. Mulita na kanong susubuanan, spoon feeding kabang-kaba. Nung ememiling apostol, nung gawa nangan para kaya katamo, ing kanong malyari kaya katamong tawo, bagyang kabid, apong Ginoo, apong Ginoo. Bagyang kabid, Lord, Lord, makaapong Ginoo tanang makaapong Ginoo, maka-Lord tanang maka-Lord. Nang buri nang sabihin nita, mamas, may mili ang 12 apostol, luling, nakatamo buring kabud na mo, mamas. Buri nakatamong maging maaasahan. Ating metong gasgas kasebyan nga na give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. If you give a man a fish for a day, mabiyasa ya kaning tao, mamasa, aldo, mamasa keng ibye mong asan aldoldo ang gaketang yung pakanan ing sarili na. Teach a man how to fish. Mabiyasa ya kano ing tao maging maasahan. Ayasahan me keng pamangana. Kailangan dinan aldo. Uling yun ang pakanan ing sarili na. Nga nang sinabing Saint Irenaeus, the glory of God is man fully alive. Makananuta ka nung maging man fully alive. Neng
manyad, eneng magpalimos na mo, eneng Lord, Lord, apong Gino, maging takanong man fully alive, potang mag-effort, potang mag-livelihood, potang magsariling sikap, potang tatalakad karing sariling bitis, papakilik forever, potang maging tamong independent, dependent forever, potang maging tang maaasahang mamamayan, aliway tang mamasang mamamayan. Memili yang 12, ing Ginu, uling burina, ing lelangan ng tao, ning Diyos, maging yang man fully alive, woman fully alive, maaasahan, hindi mamasa. Manalangin tamo king Diyos, di na nakatasang sala, pamisan metong at lunas karing sablatang pamangailangan. Nga tamo ngening manalangin, Ginu, pakramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin komunidad Kristiyana, ating pamialiwa at pamisyong galit at pamisagsagan, alatas dasay ti kapamilataning mas tapat dang pamanarap king sala at upaya ng Yesus. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginu, pakramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin dakal akayanakan amaya palubawsan ng Yesus. Tukyan de sa arapaning malda at ipasyag de kayang maipabalita, hingmit nung tetagan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring milyon-milyon at tsuking dalumdum, impamagdisyero o gera, sakit at takot, yatad sa karela, in taong maya papilubluban, ing tula, sala ng Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginu, pakramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan, dadi sardas at luz, ing pamilyang salalila at i-press, kambeda ding kare-karelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos, ing kapasalamatan daring mag-birthday, i-Omer, Olivia, Maria Frances, Lian, at i-Christian, Emmanuel. Ipagkalam, tanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan dari Harold at Josephine, ang mag-anibersaryo, king karelang kasal. Pagkalam na sa yung special intention dari Julie Fell, Mary Manette, Paldeng family, Osalito, Dick, Ella, Leticia, Eleanor, Agustin at Maria Faustina and family, Jonel, Michael at Nida, Micaela, Nicole, Teresa, Ann, Paulette, Michael Angelo, William Russell and family, Melly Mayo, Kia Ann Patricia at I. Filotea. Pagkalam na sana ng Diyos, kapag nasandang speedy recovery, good health at healing, Diamong Raul, Remigio, Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Antoinette at Milger, Maria Faustina, Nida, Elena, Rainiet, Jude Ray, Rose, Josie, Hedeline, Josie, Lynn at Takaw, Hiroshi, Cecilia, MJ, Luz, at Jim and Tess Punsalan. At ding sablang kapatadtang masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Pagkalam na mo naman sana ing kapag nasandang pamanantabet, protection ng Banalaya Espiritu, king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josepina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia at king pamilya ng Bert at Angie. Pagkalam na mo naman sana ng Diyosing kapag nasantang kaligtasan king balang metong at karing kakatang frontliners laban king COVID at Yulino. Sana king kayarian ng maligaya din kapatid kang mayangon na king biye, lalong-lalo ni Manuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Mark, Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Sean, Kevin, Heriberto, Benedicta, Gonzalo, Flaviano, Roberto, Juliana, Lionel,
Robert, Rodrigo, Julie at Federico, Rico at Remedios, Jomar, Ricardo, Alberto, Doroteo, Oli at Martina, Elizabeth, Magdalena, Rosario, Josefa, Maria Angelica, ding sablang kaladwaking purgatorio, ding kaladwang alang makaga nakakarela at detang kaladwa daring mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngayon yadwan taming sarili tamong kapagnasan. O higpa, pakramdaman mo ing siwala ning kayakang balayan, ameyagyag king siwala ning anak mo. Pakibatan mo sa ding kaya kaming panalangin kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. kapatad ban ing kakatamong dawon matanggap ya arapan na ning Dios sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo itindahon karinggamat mo. Hingi kapuri at ikalagay ning kayang lagyo, hingi katang kasaplala at ng mibilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O paming miglalang ing kang Espiritu asinaw, karing apostol ban panaral ing kang upayat ligaya, katmuana kesana king sala kabang pagmasusyan miya, iting Eucharistia, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo, At kaya ka antimorin, iyat nayo ring pusoyo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan tayo, ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o pa, Diyos king alananga, at lubos mayupaya. Lelangan ming metoyato, akya kang babayot parangalan, kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo, ing puryandak at pasalamatan, ding balayan, akya kang binukod, at ding banal, aparating kaya kang kayantabe. Kambering sablang koro, ringangelas ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kami nga lang tuknang, babya kapurian kaya ka, ngaming kakanta. Banal niya ing Ginoo, Diyos mayupay,
katas kataasan, luwang daratan, hinglagyo, linggin mo, luwang daratan, hinglagyo, linggin mo, osa, ingka katas kataasan, luwang daratan, hinglagyo, linggin mo, luwang daratan, hinglagyo, tunay kapin banaloyig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Nuli nanita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritum, ban para kaya kami malyari lang, katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king maning tinape at pepasalamat yakaya ka, piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kingwaning kalis, at pasibayo yung pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis karingkayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, darawon iya kaya kayiting tinape na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami, matangpang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakung babaming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang bisulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalaya Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, Francisco, kambening kaya kaming Obispo, Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid, ning pepainawa na, at manenayang panga subling miye. At ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring miyango biye, apanalangin mi. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye, alananga ban kayabe ng Mariing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at pinupad king malamong kaburyan, king kekabanan ning panahon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya,
igpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami yo, Ginoo king sablang maro, malugot mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikapos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, mangkamang king alanangga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ling kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ling kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburyan mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo, manatiliya sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemorin. Ipakit tangeni, ing mikakametong taking kapayapan.
king Dios. Niyo yung milalako king kasalanan na ning yato. Nuan la ring mayayawis king apuna na ning kordero. Ginoo, ayak matampantanggap kaya dapat yakas miya ingamano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. Oyig paming malugod, sinese mo kami king tinape, iba't banwa. Katmuan mo kaya sana king kaya kang espiritu, at gawan mo king metong king lugod at kapayapan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo. At kaya ka ang At timurin. bendisyon na kayo ng Diyos, amayo pa yung tuto, ing igpa at inganak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daon ne, umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos.